لپیتخت آلمانیا برلینی آمدکاریا وکرنا دبستان سرطایی دبستان که سرطایی تکرن جالی کمله ایکتیا مالباتین جی کردستانی یک مالی و امی در حقی وی دبستانی آمدکارین وی دبستانی به او کارو خبات چاوا دست بکرن نهاد چاست دیدنه کنگی تی وکرن امی بپرسن وکیدن امی بگشتیل کارو خباتین یک مالی داکوین به کمله داکوین به حتی آنها چی کارو خبات کرنه چه دینم پیشیا خوش نها پیش غینی برلینه و چه بکنش بر کل دورین جداجی دنوا هولدانان دنه دواری پروردهی اب زمانی دایی که دواری پروردهی اب زمانی کردی ریو برا گشتیا یک مالی گناه دارجه میوانامه و بخیر هاتم برنامه همه گلک سپاس ولی ام سپاس دکن ریز دار ام پیشی قالا دبستانا و بکن و دبستانا سرطایی جبر کو بو روجف ده هفتیا بوری ده جب تایبتی ده چاپمنیا کرد درکت پیش وکن وچه که سرکه پر گرینگه دروی ولید وکرنا دبستانه که سرطایی و چاوا دست با آمده کاریان کر او آمده کارین و ده چاسته ده نبه تایبتی دواری وکرنا دبستانه ده هلبت پر گرینگه کو اون دیروکا ویجیش مرا بیجن دا امجی بشوپین وکا چاپمنی زور سپاس راستی از کیف خوشم افکاری ما به نوگلی کرد دنگکی مزن دید از یعنی حتی خویانه بشککی یعنی کارکی گرینگ بو راستی گل سالانه جبوی زمان بوی چند بوی پیشکتنا زارن کردان دیاسپورای و آلیکاریا مالباتن کردا سالانه وان مجارادا کار دکن کمالم 33 ساله برلین کاری خو بیکتینه 2021 پیداتر جی ما 3 ایالت آلمانیا دن جی کار بلاف کر یعنی پشکی پیوستی مالباتن کردا پیوستی کردا جماعت کردا به اروپای دیاسپورای راستیف پدوی هبون مالباتن سالان دخازن جبوی زمان کردی ارگانیزاسیون چه ببن اون چندا کردا زمان کردا وان ولاتا دا جی خو بگره اون بی دیتنه 2014 ما بخچه زاروکان وکر بخچه زاروکان پچوک بو 25 زارا و ما دست دو زمانی کردی آلمانی کرمانجی آلمانی ما دست بیکر کار کرد اوان بو بنگه هکه پر گرینگ پر مزن و 2018 ما بخچه زاروکان دویمین وکر وی بخشین زاروکم دویمین داجی 45 زار تینه جمع 7 ساعت 8 7 نیوه 8 تینه حیا ساعت نیوروشون دا 5 6 جمعنه دو زمانی مزنده بن دو زمانی کردی آلمانی کرمانجی آلمانی و اوانا گاوانا اوا کارا جبوی ما تایبتی هم بو تجربه که پر گرینگ تجربه که پر مزن هم جی مدید وقت زار 3 سالا 4 سالا تینه جمع دو زمانی مزنده بن کردی و آلمانی و پاشه دچن راستی زمانک پاش دادمینه چخاص بیجم مالبات این کردا مال خدا کردی خبر دادن لی هنه تشتنه گرکی بونه انستیتیسیونل گرکی یعنی بونه یعنی کار نفسازیا دا بیداینه کی اوا کارا هنه کی به استک بلند بیداینه یعنی مالبات تمام روزانه دا زار خورا خبر دادن لی بلی اوا زمانه که اسا زعف پیش دا چوی نینه زمانی که سازح دولمنت نینه جبوی ویجی راستی اف پر گرینگ بو ام پشتی بخچین زاروکا
دو زمانی بردوام بکن یعنی زمان آلمانی tabii em civaka Almanya'yı dane زمان آلمانی دبستان دا پر باش پر organizeli te daine le زمان کردی دما و جبوی ویجی گل زارا mesela پیش روزی دا اول زمانه bir ذکر yani جی پر پیوی کم جمان دمان 2021 مجی ناو خدا کمیسیونک آماده کرد مدرس پیکر ما خواست جبوی دبستانه که سرطایی حاضری آماده تشتا آماده بکن دست پیکی ما کنسپت خو آماده کرد پاشه ما تول ساز یا کومالا هنه رخستن هنه اندامه وانا یه ارگانیزاسیونی مزن یه آیه جواکی دا کار دکن ما تبی وانا داین ستندن دان 2025 راستی ام گهیشتنا آستکه پر باش دست پیک 2026 ما کنسپت خوشانده سناتوی از ورا هنکی بلکی وکری بیجم yani yekmali به خوی دبستانه لیبله آنه گوری شرط پروردایا برلینه yani Almanya sistema eyalet de kardike o Berlin perverdaya Berlin şart ve kanun ve ane guri ve hemut işte amade dikin me konsepta hoşan senato Berlin'i konsepta me naqash kirin hene rasti rexni wana leçibun yani hene guhrandın xostin یک جوانا از یعنی گهراندن جی پر گهراندن مزنینن ما او گهراندنا جی چکن یک وانا ناوی دبستانی رضا باران دبستان رضا بارانه من نویسی رضا باران کسی کردستان باکور هاتیه dünyayı وانجی نویسی کردستان باکور نینه باجاره کی ترکیه هاتیه dünyayı هنه تشتی آها گهراندن راستی یکشیمه کنسپت دا هر دم ولات کردستان به دیار کربو هنک سرویا نقاش مراچی کرنه یعنی بیجم کردستان ولاته که آزاد نینه جبوی گرکی من هنه پیوی خبک هرن سرویا هنکی مداستند راستی کنسپت ما قبول بویه yani hene guhrandın küçük disa hene mevanajı çebikin. Vaktin jî me cî diye ama az bawer dikim me neha deha da dest pê bikin cî ane gurî dibistanekê biguherin naveroka cî amade bikin ji bo polan ji bo aktivitetan. و آها دبستان آماده ناورک دو خالی گرینگ هنه یک جوانا ماتریالی زمان کردی یکشی مموستا تایبتی نه تنی مموستا این زمان کردی مموستا این زمان آلمانی جی از باورت کم گل هنه جانا نوچه داشت در باز دو مثلا آلمانیای دیاسپورای مموستان دیتن بشکل زحمته جبوی ویجی من هوا دست بکریه امی بطلانی شون و مها حیشتا شون و امی دیار بکن مموستان دگرن چند حوالی مهنه راستی جبوی زمان کردی ام دفکرن و داره هنه گهراندن belki اوان دا بیچی آماده کرنی اوانا بکاربن بونه مموستای زمان کردی کردستان باکور هاتنه و مموستای کرنه تجربه وانا هیه yani dibistani seretayı da kar kirine ew kesana ez emwan rajî didin distînin ez bawer dikim hine hevalê me ê bikarbin û dibistanê de bibine mamosta çand min serî da jî got hemû yani dibistan naveroka wê û şertê wê girêdayê perwerdaya
سناتوی برلینه ام آنها گوری شرط و قانون وانا کار دکن ام 2 ساله دبستانه همو یعنی کمالا می فینانسه بکه کریا ماخانی و معاش مستان همو به سر کمالا می فینانسه ببه لی 2 ساله شون با سناتوی اگر yani haqa bejin dibistan baş demeşe navarokan dibistanê baş e ana gorî şert û qanûna dibistan demeşe ve demêjî sedî not 5 Senatoya Berlînê hemû finansawiya hilde ser milê xwe mîna baxtên me li vir pir girîng bû heta vê noqtê me nexwest ji xwe bibrim ve agahiyeke girîng da niha meha îlonê û cotme ودانیه پیشیا خو مهانه و ده ودوان مهاده دبستانا سرطایی به وکرن لدر وی ولید گاوه که پر گرینگه جبو کردان هلبت الولاتین لیل گور ولاتین القانونین ولاتان پرگالین وانین پروردهی و الگوری بطایبتیجی ایلتا کون لیا آلمانیا و الگوری وی خصاص کریه الگوری وی و کارو خباتی خو مشانه لی مثلا 2 سالا و جورشون و لور بارد که وسر ملی مالباتین لبرلینه به دوی علاقه که چاوا نشان بدن چاوا خودی لزمانی خود در کون چاوا زاروکین خو با آوای که خورد بشینن دبستانا و او زاروک لوی دبستانی خویا بکن وسا با آوای که خورد کو پشتی 2 سالان ایدی او دبستان کاربه ببا بنگه که خورد جبو دورین دن ایالتین دن جی کو کار بنوان دران دبستانان وکن دیواری دن بانگا و بگرن و بخوشی لورن و پیتخت که گرینگ یا جهانی برلین وکرنا دبستانه که سرطایی لوی ده گرینگ لی وی خودی درکتنا کردان مالباتین کردان جبو زاروکین خو بشینه جی گرینگ به بانگا وی چه به دیواری ده لوان مالباتان کو خودی لی درکون سپاس راستی اوا مجارکه پر گرینگه یعنی چه دوام برابه با اگر yani van welatan rastî mafên gelan mafên grupan mafên civakan hene lê merim genekî xwî lê derê yani merim genekî bixaze bêje ez dixazim zimanê min rastî dibistana da bêdayînê ez dixazim çanda min bê dîtinê Eva jî piştekî girêdayî rastî malbatan e eger malbat xweyê kar derê xweyê dibistanê derê zarê xwe bişînin û pişta me xurt bikin yani van welata dibistan vekirin anjî înstitûsyonê sabaxçên zarokan vekirin ne gav ne daha giring avîtin pir zehmet nîne lêbelê cana em wê derê da zehmetiya rastî dikişînin yani destpêka me baxçên zarokan yekemîn vekir rastî min 2 zarava dest pê kir yani belkî jî nû bû belki jî insana rastî yani bawer nedikir ez o karekî bêjim naveroka wê xurt de pedagojîk e û kar bi zimanê Kurdî çêdibe em Kurd 100 salin ser mêjiyê me taybetî Kurdê Bakur ser mêjiyê me hinekî gelek hatiye lîstik hatine çêkirinê ji bo we cana em xwe baweriya xwe nakin yani zimanê me zimanekî dewlemend e o em wî zimanî dikarin karekî pedagojîk karekî lêkolînlî jî çêbikin yekmal akademiya yekmalê heye lêkolîna çêdike o yani taybetî malbat gerekî vî karî bibînin bi zarê xwe bişînin eleqe nîşan bidin em îro belkî em 2027 belkî 12 zarava em dest pê bikin em difikirin belkî 12 zarok bêne dibistanê an jî ez bêjim gelek
علاقه انترسه چی ببا ام دکارن تخنه 24 زاره پول ما هر پول که ما 12 زاره ورنی پولی دابن ام دکارن دو پولان جی و بکن لبله گرکی انترسه نشان بدن جبوی هر تشت إنسانة أم كرد وكي أم بخازن وان ولعتانا بين ديتني يعني چاندا ما زماني ما و پیش روزی جی ناسنامه به ناس کرنه گره که ام خو خویه و کاری داره پر گرینگ رز دار به تایبتی ماتریال ام هنه کی بحثا وان بکن ماتریال خود سپیرین چی ماتریال کونه دبستان ده بکار بینن دو ماموستا عبدالقادر اولو ماسقان جيكتيا ماموستين كرت ميواني مبو ويجي بحثا كارو خباتين وبشكريا وكر بطيبتي وي او دچا آستي دبا وكيدن روجاواي كردستاني جي دبستانا سرطاي حتى زانينجيه پرورديا بكردي هيا تجربه الور چيبويا دواري بطيبتي ماتريالان ده تجربه چيبويا و تي پیشخستن تتكليه و چيبون دوي واري دجبركو زاراوال ور كرمانجيه و درشي بكرمانجي تداي بله يعني بوي ماتريال ألماني راستي في زحمتي تونن هيك زحمتي تونن يه كردينا بشكل زحمتي ام دخازن مثلا چه ماتريال ألماني دينا داين هناكي هفد بقرن يعني هناكي مينا هفبن جبوي ويا راستي من ايميل قال جيا راشاند يك شوان يكتيان مستاين كردستان من ويسازيا ما راشاند از دزانم اوانا ماتريال يان جبوي فيربونا زمان كردي بولا يكمين حيا ششمين يا دهمين جي ماتريال ين وانا هنا ما خست اوانا مرة ميناكا بشينن İsveç'e apak ferlak yani çabameni mera hne minak şandı bun emwana dinyerin İsviçre materyal amade kirine wana jimera şandını metekili az salana em tekiliye dana tabi az rojava materyali wana ji desteme dahane rasti em bidne ber hevde و چامن از آرا دوجم دبستان به شرط و قانون پروردای آلمانیای و گریدایه یا برلینی و گریدایه اما بدنا برهفده کی جان ماتریال راستی مثلا جبوی زمان کردی و بوی بيجم درس خزايي هي جبوي وانا بوي سبور بوي موسيقى بوي تشتيسا يعني از باورتكم امي يعني بدنا برهفد كيجا ماتريال جبوي دبستانا ما انا قول الشرط وقانوني في داري كيجان باشتره امي نوانا دا هنا تشتهل بجيرن لي ام خوجي تخازن مثلا اكاديميا مجي بلكي و عالی دا پشککی عالی کار بوه ساعت خوش نهال ور دوی ام اجتماشوانی خورا بیجن وکه ستیک تیوی ببن نافگینا وی کیجی ام ببن دنگی وی خباتا گرینگ وی خباتا پیروز لدر وی ولیت جبرکو وکه کرد ام دن ایریشین قرکرنه دن ام هر رو بحث کن و دوی واریده خودی درکتنا لزمانی خواه پرورده اب زمانی خواه پرورده اب زمانی کردی کو کرد کاربن لهر دری خودیل خودر کن خودیل زمانی خودر کن و با آوای کی خسر با آوای کی درفتین خو نکول بندا هن آلیان هن دوران بمینن بکن نواله و تفکر میناکه که پرگرینگ کارو خباتا و دسا و دبارا دبستانا سرطایی لسر و بمجاره کدن امجبو تماشوانی خو ین لبرلینه کردین لبرلینه به طیبتی ولات پاریزین لبرلینه 2 سال دبارا و دبستانا سرطایی و سر یک مالی بله پیشتی 2 سالان هکا علاقه که مزن علاقه که باش نشاندان ایلت ریوبریا ایلت برلینه ایلت آوردید او علاقه باش بریود چه
وی دبارا دبستان سرطایی بگره سر ملی خواه پر باشه پر گرینگه جبو ویجی جبو کو بگره سر ملی خواه صدی نوت و پنج و گوتریزدار دوی کردین لبرلینی ولاد پاریزین برلینی جی خودیل وی کارو خباتی در کون خودیل دبستان خواه یا سرطایی در کون ایجاب داوی ام هنه کی بحثا کارو خباتین یک مالی و گو 33 سال ام هنه کی دبستان سرطایی دا کتن و که انجام که گرینگا کارو خباتین و لیت 33 سالان ده و چکر چنکر هنه کی جی هری داویم وی دا کون بکرتی و جوهریم لو گهدار بکن پر باشه زور سپاس ام راستی yani medyayda em pişkiriye bigrin em ez bavar dikim jî em ê bigêjine armanca xwe armanca me gişta yeke armanca gelê Kurd yê diaspora yê Kurdistanê armanca me gişkî yeke lê em êsa hevde mîna pûzil hevde temam bikin rastî em ê bi baştır bigêjine û zûtir bigêjine armanca xwe yekmal ça destpêkê de min bes kir 33 sale Berlînê komaleke civakî ye komaleke karê pedagojîk pêş bektîne ez hine belkî hine fakt hine mijara bêjim yek ji wan em komaleke piçûk nînin gorî sed sî hevalê me tevî me kar dikin û em 4 eyaletê Almanyayê kar dikin Berlin, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen û Bremen hemû ciya biroyê me hene hevalê me tevî me kar dikin yani sedî not pênc hevalê me yani pedagojik karê pedagojik bektînin yekmal Berlînê neh ciyê yekmalê hene 4 navendê malbatan hene wê derê tevî malbatan anegorî ehtiyaciyê malbatan em kar dikin du hewciyê me ji bo em tevî malbatê zehmetiyê bi perwerdeya zarê xwe da dibînin em diçine malê wana em tevî wana kar dikin û akademîke yekmalê heye yekmal akademî GmbH yani formeke qanûnî akademiya yekmalê 2024 da me ava kiriye sênigî akademiya yekmalê hene perwerdeyî ziman û lêkolîn heya nika me 3-4 lêkolîn derxistine me pirtûk derxistine yani encamê lêkolînê me rastî pişkekî em civaka Kurd kêm hildide yani berpirsyarê civaka komala saziyên Kurda pişkekî kêm hildidin lê civaka Almanyayê encamê lêkolîna me zêdetir lêsûdê digirin ji bo ez vê derê jî ez yani xwe jî rexne dikim rastî yani em ama hinekî saziyê komalê me pişkekî interese nîşan bidin mesela 2018 rewşa Kurda bi Berlînê yani malbatên Kurda çi dixwazin rewşan çi ye lêkolînek hate çêkirinê salekî zêdetir gorî 1000 malbata ra hate xeberdanê 1000 kesan ra hate xeberdanê û encamek derket ev encama rastî civaka Almanyayê yan jî saziyê wana saziyê dewletê jî saziyên civakî jî wan encama hildidin û ser wan encama tevî me kar dikin û 2025 rewşa Kurda bi hemû Almanyayê aliyê cudatî û nijadperestî û gele mesela lêkolîn var hanîn artikel me ranivîsin tekst nivîsin me ewa xistiye pirtûkek ew pirtûka belav dibe ya evana mesela Kurd kîjan aliyana cudatiyê dibînin nijadperestiyê dibînin beşeke me jî îsa heye mesela beşeke dijî cudatiyê û nijadperestiyê em Kurd tenê van welata
آلیه جواکی دا نجات پرستی و جداتیه نبینن ام آلیه گروه دن داجی دبینن مثلا زار دچنه دبستانه و دخوازن درس زمانی کردی دبستانه دا فیر ببین مثلا معلومات ترکا و زار ترکی خبر دادن او دکن جداتیه باندوره که دادن اثر زاره یه هرن درس زمانی کردی یعنی جبویویجی راستی بشه از ام یک مالی دا ددن دستینن بشنی گرینگن یعنی او بشا دیجی جداتیه و نجات پرستیه پر بشه که بالکشه و سالانه پر پیشتا چونجی های از نکرد فکرم 4 مثلا پروژه ما پر باش پر گرینگ بن بانا وی بشه دا هنه ام آموزگاری دکن کسی که وروی ولاتی بخوازه با از پنابری هاتیه وی ولاتی قانون چنه دکاره کی داره را کاغذی خو بشینه ام وان در حقیقت آجی آلی کاری دادن یعنی گله بشه ما گله کاری ما هیه از بگوتی از 30 کس بکار دکه او هر مهجه معاش به کوماله دستینه کوماله به همو کاری خو فرمی او کاراجی عالی دولت آلمانیایی یا گشتی اون یا ایالتا کاری ما یعنی عالی فینانسیزی عالی کاری دستینه وسا اونجدور و بون میوانی ما هلبت مسافه لور به معنی دبن به واته دبن مینا کون استودیو ما بن لی وکا ستیک تیوی وکا اکیبه کیجی امی ببن میوانی و لجهه و لناوندا و بلا جاوی تماشوانی مجید وی واریده لیبه امی بشوپینن بهتر زیادتر برفرهتر بکارو خباتین و بطیبتیجی جاره کدن لسر گرینگیا وکرناوی دبستانا سرطایی کوکه مها ایلون جوتمه ودانیه پیشاخو مها نه آنجی ده ودانیه پیشاخو امی سروی بسکنن امی بن میوانی و وکستیک تیوی زور سپاس جبو وقت خوشبوم وقتان اون بشتار بون مجاره که پرگرینگ بو لدروی ولیت کارو خباته که جبو زمانی کردی پروردهیا بکردی وی به میناک جبو گلک دورانجی و کرنا دبستانه کر سرطایی جوان وی دتر و کرنا دبستانه کر سرطایی وی به بنگه که خورد میناک که خورد جبو ولاتین دن ین اوروپا کردین لچار حالین جهانی جاره کدن دکارو خباتین ودم سرکتنی تخوازن امی بشوپین هلبت نه تنوی می کارو خباتین وجنیز و بشوپینن ریو برا گشتیا یک مالی ریزدار گنای دارجه مالا واوا اجی گلک سپاس کم راستی اوجی آلیکاری که پر گرینگه پر مزنه ام دکارن با آلیکاریا و بگیجنه گلی خو بگیجنه مالباتان جبوی وجی از سرناوی کومالا ما و سرناوی همو احوالی ما پاسی خوارا پیشکش دکم بمن خوشیه ده هر هبن هلبت ام پشتوانین هفن دوی واریدن نکو آلیکاریه ارکامه ام خو سر خو وک وظیفه وک اک بین مالوا و جاره کدن دما و خوش به هر سر کتیبه